Оу, так, біздің машина Ух ты, аға қалайсыз? Так, машина мініп алайық, так, оп. Питер, жүр енді, мен сені апарып тастайын. Жарайды, тез бару керек сияқты. Так, оу. Мә саған ұйқым қанбады, мүлде ұйқым қанбады. Мә саған, туф. Не деген керемет. Ух ты, маған көрдіңіздер ма? Так, не деп қойған? Так. Аранхакомов. Общем, ағылшынша бірдеңе деп жазып қойыпты. Так, түк түсінсем бұйырмасын, не болыпты? Так, бұл жайлы ойлану керек. Так деп көп айтпау керек маған осы ше. Так, Нет, қалайсың? Питер, жақсы ма? Ей, мәссаған, мен дейтін, кәдімгідей, сені күттім ғой, көптен күткенім осы сен боларсың, Иә, қалайсың, жақсы ғой, мен дейтін, жүр, кеттік, не көрдің бе, өте керемет. Нені? Ананы көрдің ма, плакатты көрдің бе, мәссаған, сенің түріңді қойып қойған ғой, костюмді, өрмекші адам, мәссаған, мен де өрмекші адам болсам ғой. Ай, нет. Сен менің организаторымсың ғой? Сол да жетеді саған. Иә, бірақ мен, мәссаған, соған қатты қуанамын мен. Иә. Так, бүгін не істейміз? Бүгін сабаққа бітіп мен дейтін өзімнің нелерімді, жаңағыдай Тони Старктың нелерін істей беретін сияқтымын, өйткені маған менде уақыт жоқ сияқты бүгінге. Иә. Маған айтсаң, айтып қой, мен өзім сені организовать етем, Иә, болады. Так, қазір енді не істейміз? Қазір кіреміз ба? Иә, кірсек керек, бірақ көпке несек кетуім қалай айтсам болады, көпке несек кетуге болмайды. Жүр, кеттік онда. Неқта мәссаған көп адамдар бар. Бұяққа кірмесем бола ма? Кірмек қояқ тасыш. Так, жарайды, бүгінге осы шығар, бүгін қызық болатын сияқты бар ғой, өрмекші адам кәдімгідей. Саған білесің ба, Карен дейтін, өзімнің нем бар ғой менің, сөйлесетін кәдімгідей, маған бүткіл жерді анықтап беріп, ақпарат беріп отыратын өзім организат. Бірақ сен жетпейді, ол саған жетпейді, бірақ. Тони Старктың жасап шақырғаны ғой. Қой, саған. Бұл адам сенгісіз, мен дейтін ондай нәрселерге көп таңғала берем, саған. Өрмекші мен де шақса ғой, деп айта беремен, Жарайды, нет. Енді қазір уже сабақ басталайын деп отыр, енді кішкене ғана минуттар қалды, қазір басталса енді тез аяқтау керек, саған мен шыдамай баратын бар ғой кәдімгідей. Осы жұмысымыз. Енді біз енді жаңағыдай не құрамаймыз, ойыншықтар құрамаймыз, енді организовать етесің, все, нет, сенің жұмысың осы. Иә, саған маған өте керемет, маған ұнайды мұндай жұмыс. Иә. Онда кеттік, біз қазір сабақ болғанын күтейік. Одан кейін кіріп, одан кейін қайттан өзім ары жалғастырып, бірдеңе қылып әйтеуір шығып кетеріміз, E aí, ficou de castigo, né? Pisou na bola, sabe que agiu errado. A pergunta é, como vai consertar a situação? Talvez estivesse tentando se exibir. Acredite num cara que ficou congelado por 65 anos. O melhor jeito de esfriar a cabeça é seguindo as regras. Todos sabemos o que é certo, todos sabemos o que é errado. Da próxima vez que sua turma tentar te convencer a fazer uma coisa que é errada, pense... Ei, pra onde você vai? Volta aqui. Eu não vou ficar aqui ouvindo o Capitão América falar não, viu? Vou pra casa que eu tenho muito mais o que fazer. Жүгір, Питер. Так. Pai! O senhor tá em casa? Pai! Pelo visto, não. Certo. E aí, Karen, qual é a boa? Oi, João, como foi a aula hoje? Se liga, eu queria saber se você podia me ajudar a descobrir quem era aqueles caras vendendo armas naquela noite, porque eu só lembro de uns números da placa do carro. Eu posso fazer o reconhecimento facial da gravação do encontro. Gravação? João, eu gravo tudo o que você vê. Tudinho? Tudinho. O tempo todo? Então, volta pra sexta-feira passada, por favor. Com prazer.
Isso aí. Quem são aqueles dois ali na direita? Procurando no banco de dados da polícia. 2 indivíduos sem registro. Nada? Um indivíduo identificado, Aaron Davis, idade 36. Ele tem ficha criminal e mora aqui no bairro. Ótimo. Vamos lá visitar ele. Quer que eu ative o protocolo aprimorado de interrogatório? Quero. Ei, você! Parado aí! Porcaria essa aqui. Eu preciso de informações suas. Ô, cara, vai com calma aí, meu. Só tô pegando meu sorvetinho aqui. Tá, me fala coisas que eu vou perguntar, hein? E eu exijo respostas. Senão você vai fazer o quê? Me matar? Fica tranquilo aí, cara. Fica na boa. Esse carro rosinha aí é seu? Carro rosinha nada. Acho que não é meu. Cara, tá bom, então. eu vou te fazer perguntas, hein? Tá, o que você quer saber? A cor do meu carro é cinza? Não! Eu quero saber onde vão estar os vendedores das armas. Que arma? O que você tá falando, cara? Por acaso eu tenho cara de dono de loja de brinquedo? Você sabe muito bem o que eu tô falando. Não tô sabendo o que você tá falando. Ai, não se faz de desentendido. E tem uma coisa bem estranha também. Essa voz sua aí tá meio esquisita. O quê? O que tem a minha voz? Nossa, sua voz parece voz de mulherzinha. Não essa voz estranha aí. A minha voz não parece de mulherzinha. Parece? Não parece. Ah, não? Então como é que eu vi ela? Karen, pode desativar essa voz. Ai, uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Desativando. Ah, cara, qual foi, mano? Me ajuda aí. Ah, tô tentando, né, mas que essa vozinha aí não dá não, né, cara? Tá, eu já tirei a voz, mano. Por Não é favor. assim que faz interrogatório, cara. Primeiramente tem que apontar, tem que ser um cara mais másculo, velho. Você tá meio esquisito. O quê? Você acha que eu não meto medo, não? Eu acho que não. Eu acho que não, tenho certeza. Tá, enfim. Seguinte, eu preciso muito saber onde é que aqueles vendedores das armas estão. O que você sabe sobre o fabricante das armas? Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Ai, cara, me ajuda, por favor. Eu só vou te ajudar porque eu não gostei daqueles caras e eu acho aquelas armas bem perigosas, tá bom? Tá. Só que, pera aí que você vai ter que fazer de novo esse interrogatório aí, vai. Por favor, mano. Ai, tá bom, tá bom. Eu sei que aquele cara lá, aquele esquisitão lá, eu não sei o nome dele direito. Mas eu ouvi dizer que aquele cara é bem esquisito e um amigo meu vai comprar umas armas com ele. Sério? Eu acho que eles vão estar na... Da hora! Brigadão, mano. Valeu mesmo. Caraca, que demais. Agora eu sei onde eles vão. Cara, mas eu nem te falei. O quê? Ah, tá. Foi mal. Tá fazendo tudo errado, viu? Não é assim que se faz. Onde é que eles vão estar? Tá, eu ouvi dizer que um amigo meu vai comprar umas armas com eles e eles vão estar lá na balsa. Na balsa? É, isso aí. Que horas? Às 11 horas, eu acho, mano. Às 11 horas, então? É daqui a pouco. É, isso aí. Tá, então eu vou lá. Valeu, viu, pela informação. Tá, mas me tira daqui, cara. Tem que guardar no meu sorvete. Não, isso aí dissolve daqui 2 horas, mano. Você merece ficar aí. Você é ladrão. Você é ruim. Ai, caraca. Você merece. Falou! É agora que eu vou conseguir prender esses vendedores.